Bajarê Wanê bajarekî li Bakurê Kurdistanê ye. Bajarekî gelekî dîrokî ye. Bafîrên Kurdan Urartuyan li ser vê axa dewlemend şaristaniya xwe ava kirine. Paytexta desthilatdariya Urartuyan wan bûye ku ew dem navê wê Tuşba ye. Xwedî dîrokek ew qazkevnare ye ku bermahiyên berî 7000 salan serdema neolîtik, bronz û hesinî hatine dîtin. Hûrî, Urartuyî, Meddî, Persî, Makedonî, Sasanî, Bizansî, Selçukî gelekên din jî li vî bajarî jiyane. Kelhe û Gola Wanê, Dêra Aktamarê û gelek wargehên dîrokî hêjayê dîtinê ne. Erdîş, Elbak, Bêgirî û Şax jî di nav de bi tevahî 13 navçe 575 gundê Wanê hene. Agirî, Bedlîs, Sêrt, Şirnex, Colemêrg û İran Cînarê Wanê ne. Hejmara nüfusa wê derdorê milyon û 105 hezarî ye. Li Wanê xwedîkirina ajalan pir dewlemend e ku qelî, penêr, hingiv û taşteya wê jî gelekî navdar e. Ev der wan e. Bajarekî gewre yê Bakurê welatê me ye. Gewre ye, dîrokî ye, kevnare ye. Hevalo girên hêja mêvanên ezîz û xoşewîst, temaşevanên dilovan berê herçî hûn hemî bi ser çav û seran ratin û bi xêr hatin ber ekranên Kurtşopê û bi xêr hatin bernameya Gera Welat. Bernameya Gera Welat îro li Wanê ye. Werin meydanê. Evder kuça hunerê ye, li Wanê jeredin kuça hunerê di nîvê kuçeyê de jî faytonekî ku berêz bawerim bi hespan dihatin kişandin wê faytonê xistine orta meydana kuça hunerê. Werin. Temaşevanên hêja niha dema ku meriv were Wanê divê mirov behsa penêrê Wanê bike. Em niha hatin suka penêrcî ku ew dibêjin, em hatin suka penêr firoşan ka me biçin hundir penêrê Wanê bû ev din nasin. Wer. Roja bixêr qewet be. Tu başî? Başî çawiş. Navê te bixêr? Özcan. Kêkê Özcan tu çawî başî? Başî muj baş inşallah. Spas dikim. Kêkê Özcan tu çi karî dikî? Ez qasabim liya. Ha tu qasabî. tu qesabê karê qesabê dikî. Başa rewşa we çi ye? Karûbarê we çawan e? Valla karıbarı me ve zamanı da hani Ukrayna Rusya şehirke hemi ser pişta me avdit ke. Ha Ukrayna û Rusya şer dikin barê mezin tê ser pişta we. Beli xudi barı mazvi gavi ser pişta me edis. Xwedê alîkariya we bike. Ez ê tiştekî bipirsim. Mêvanê te, müşteriyê te pir wexta ku tên bi çikîja zimanî te ra xeber din bêtir? Kurmancı haber. Te kurmancî xeber din. Saeta waniya xweş be. Amin inşallah. û li malê bi çi zimanî xeber din Özcan? Emwani jama kurmancı haber. û li mala xwe jî te bi kurmancî xeber din. Beli. Saeta we xweş be. Her wisa berdewam bikin. Biraz zimanê Kurdî bimîne li vê derê. İnşallah. Hoca qewet bejere, bereket be. Werin hevalno. Gera me berdewam e. قوت بجورا كاور كا روجا بخير قوت بجورا نامت بخير نامي مهران انا انت شايف باشي صراحة من باشا واني ها حموسات كنن ابلي ساعتا وقش به ساعتا وقش به تو چی کاری تکل ودره تا گلک گیایا و گلک دشتین حشکو پنیر والله ابنجي انا غري وانينا ما دامي وانينا اوانا حمو اي وانا نوسا اي هريما وانا نوسا ابا هي سبيتو كان اوا ببخشه اوا ناوی وی گیای چیه سبيتا سپیتا اوا ماشي اوا بونجا بونجا اوا سير ما حشكريه نوسا اوا جاخه هجاخه ساعات اجي سانكي فرزانم اوا هلزه
ساعتا خوش به ساعتا. ون وی گیای حمود خ نوا پنیر نخی لی؟ اما کلادوش وانه هه آها ون اوا به تایبتی گیای نوا کلدوشه کلادوش بله کلدوش چه وقتی چه کردن اما تقت زحمت هم ساجا یه خاره نه همون زحمت ساعتا تا خوش به کاروباری و چه وایه حالا کاری مرا باش الحمد والله شکر شکر قوت به برکت به جوارا ایوه. فرس باز کن والا وا بابا تشته گیدن تماشاوان انجا معصیه گولاوانه کد بجن کفال انجی کفال اول ودری حش کرنا کاورا معصیه ببینه وره کاوره براجان کاورش مرا بحثا معصیه انجی بکه اما ماسی شور اینجی کفا اوا معصیه شوره بله جر اوا دما ون کیجان سezon ویا دگرن و دنوا خوده حشک دکنو و والله اما مثلا زات انا اقول سازونويه سازونو ده جا برافت که الان برنامه خویه ده دیگه حتی سالات در باز بپاشه در خان ها اوا سال کی دنوا خوده سال کی مینه نو ساعت او خوش به معصیه نوانه جی وک پنیره وانه نافدار انجی کفال نو ساعت او خوش به شور اوجی شور اوجی جوره تماشاوان نجا سدمه کی وی دنجی هيا كون ورن وانه اف معصیه تایبت و پنیره وانه یب سیرک و کلدو شاوی بخون عافیت بشه باشه باشه قوت به برکت به جوره سلام. قوت به گرم بردوام حوالنا مرحبا اشترا مرحبا سرسراتنا نویت بخیر نوی مگانی کی گانیت باشی گره ساقوی سپاس که منش باش جاوی منی کیکو نها تشتکی هيا ما بحثا پنیره وانه کر بحثا قیمخی و بحثا معصیوی کر اوا چیه اوا تشکی پر مهمه تعریف چه کی بحثا ویاب کی جمرا وان را دبیجن کشک کشک بله اوا جاج خیابجی رو دبیجن توراق توراخه اویا حشک دکن پاشه بوی آوای بله. اول بر تاوی وهاده به برتاوی اوا چه دیکن نه برتاوی bir şekli de be keşk. دبه کشک ون جویا ون بهاری و هاوین دما شیر پر ون چتکن و زوستان خوار ناجه چتکن اوسا Stariye mevi dixine keladuş. آها جبلی کلادوش چی چت بج Beli کشکی keladuş evi de be çorba. شوربه Ama genelde de be keladuş çünkü vani da yemek ki gelemeş. پر نافداره ساعت او خوش به که کو مالا تا و به سرسره. کاروبار باش نسر روشا و باشه De normale. نان وجه درته Nane günlük nane meder. مالا خدای هوا قوت به برکت به خاطر و گرام بر دوام اول تماشاوان نجات دما مرو بحثا وانه بکد و مرو بحثا تاشتیا وانه جی بک وان به تاشتیا خوجی گلکی نافداره به پنیره خو به معصیه خو به کلدوش خو لی دهمان دمده به تاشتیا خوجی نافداره امنها لکوچا تاشته فروشان الوی داره به صدان جوریان داتینن جبو تاشته کاورن ام بنیرن بگرن رجا بخیر قوت بجورا برکت به و ده جورا زیبه قوت بجورا نویت بخیر مالك هو که ملک چه آی باشی صابت شلون هو سپاس کم سوچو فیزی اون لیوره کار تاشتهت کنه سا بله راست صابت چند چشید تاشته یا هیا چند چشید چاشی هيا 20 هيا 20 بله. دی دیاربکری اد بجن ایمه شستن هفته نه دیاربکری نه عقل لیوره چل چشده یا سعاده و خوش به قوت بجورا برکت به سر چاوی مرا ورن والنو رجاء بخير قوت بركات بجورا كيكو مرحبا جورا تو نزانه خبر ده وقت كاني تي خبر نامه بخير ناوي مفياس كيكي فياس شاي باش باشه خودش ترازی سپاس کم ون ویدری کاری تاشته اف کوچا تاشته فروش نه وسا ساعت او خوش به چما اوقاز نوا دمکی کنده تاشته اوانی اوقاز نافدار بو مشهور بیاوی چما اوقا مشهور بو خوش لما وا چند چشید خود تاشته او هيا یا مسعودی یا 15 یا ایوانا 15 ایوا سیت دونه قوت بجورا برن
تماشاوان نجاح وکی گندزانن لحمو باجاران روشنبیرک آن نویسکارک آن لیکورینرک دبن میوانه ما ایرو لوانه جی جبو کو باجار خواب ما بدن ناسین که هجا پارزر قادر کتاوی میوانه ما یکو بخوا یک ج پارزرن بارویا وانه او برپرسیار کمیسیونا زمان کردی لبارویا وانه که ام بنرن که قادر گوت ام لپارکا فقيه تيران هفدو ببينين وكاكي قادر والفريه كيكو رجعت بخير سرچاوا اهلا سرزريم خير سرچاوي هيوي متباشي جلك صابن چاون باشن مالا تاوا به خير بين سرچاوا سپاسكم جلك شاد بوم كنت مازوانيا ما قبول كر وتبوي ميواني برنامه يامن سرسريم سرچاوي مراتي سرچاوي من خير بين كيف خوشي كدشي كنت قد ام الباركا فقيه تيران ببين از عاشق هالبست فقيمه اري دلداري ما اري كيكو سرسريم سرچاوي مراتي جلك صاب خير بين دسبي كده ام هناك لفري باخفن تقول ام بتشن اليه تشم اليه بحرا غولاواني جم هناك هرن ورن لي لفدري هم دسبي كده چند بيوانشتا چند برسان بكم وان باشي هرن ولد به نه كيكو ان خيرات نواني وان باجاركي جلك قديم وخوش از وان وصاد بينم وكان بيجن ام بيجن كردستان جنك به وان بوري ويجنكي بوري ويجنكي وهر وكي ده هالبستا دا بيجن يا ده هر بوري تدا خونك شيرين درينم تدكن من دكن زين ساعات خوش به يعني بيو هواي وان باجاركي قديمة وباجاركي سري وكيري بهنا مرالي فراد به مرفك ورفرا ام بيجن صالك الفر بيجي يدي هر نالنا وي بواني نكار دبج واني برده وان هب خيالك وافينك بو انسان يعني ساعات خوش كيكي قدير ناس خبطي وي لسر زمان جي قالك جنيز ود شوبينم وكي باريزرين لواني وك كومسيونا زمان ون قالك كارين باش كن مالا 1000 جاري افابه كون لسر زمان كردي كاروباران دكن لي بچه ام بحث دیروکا وانه بکن باجاره که گله کی کم ناره دیروکیه چند پیوند کارش مرا بحث دیروکا وانه بکی گلو وان باجاری ارتوقلیایی شخو ارتوقلی لگور نرینا من بابو باپیره بابو باپیره ارمنی و کردان بله yani gelek şaristani lever avabune de şaristane her mezin ye urartuya beli urartu jxamede şaristaniye ki komplike yani gelek etnisite tedhene Ermeni tedhene u Kürt tedhene behevra jiyaneki xoş û baş derbaskrine lê mixabin piştî 1915 wek meqesekî hatiye bir. Mesela em bêjin ne wekî Diyarbekirê û Mêrdînê û Rihayê piçekî di ew Ermenî li vir jiyaban ew zanaata wan hunermendiya wan dê her dewam kiriba. Mixabin piçek di wî alî de xetereyek heye bes gelê wî gelê serhedê gelek bînfirey. Yani tahammüla wan gelek zêdeyî. İnsanê wan tu wekî tu em bêjin tu muhabbetekî sohbetek bi gel wan dikî wekî flörtê bi ter dikin. Yani bu gelek xweş bersiva didin û taybetiyek wanê gelek dijî heye wan senteza behdînan botan û serhede. Nîvê min carek çi got nîvê wanê botane nîvî jî serhede. Belê. Saet xweş. Yani ew mesela li vir navçeyek heye em bêjin Payzava yani Gulpınar. Li Gulpınarê jî Gulpınar nivyawi serhedê nivyawi behdînane. Yani çandek navxwayî heye û bandora çanda İranê jî li vir gelek. Nêzî hevin ji ber wê yekê mamoste niha dema mirov li wanê dinhêre divan salên dawî de gelekî gewre bû, gelekî mezin bû. Bi taybetî ji aliyê botan ji colê mêrgeşir nexê piştîvalakirina wan gundan gelekî tije bû. Rewşa axaftina zimanê Kurdî sankî biçek guherê û bêtir bû bi Kurdî. Newsa yani rewşa ziman vêga li wanê çawaye gelo. Rewşa ziman yê bazirganiyê sedî çil Kurdî ye. Yani piçekî kême bes car jî li gor bajarên Kurdistanê yê dîtir ew zêdetir e. Yani Kurdî axaftin zêdetir e. Mesela tul bajêr digere tu lê dinre gencek li koşek rûniştiye bi Kurdistrana dibêjî û dengbêjî jî li vir gelekî û dengbêjiya İranê jî li vir hey.
سودوەرگرتنا wan tenê sînore an têkiliye wanê ticarî çûndin hatin gelekî ez bawerim Ticari ji xwe heye ya dunya jî gelek eşîrên sînorên Îranê nîviya wan li wî alî ye. Yani mesela Şikak bune du cî, Millî bune du cî, Muqrî bune du cî, Şemskî bune du cî. dema salên hezar û piştî ew ê ku sînor welatê me dikin çar pirçe nîvî li wîya limane nîvî li wîya limane lê birab simamê hevin. Brapsma bê hevin û hatun çûna wan hene keş dane hevdi, zewaçê bûne ew bûne ji ber wîya têkiliyekê gelek ew mesela li ser vîya wayî tezên gelek berfireh dikare werin çêkirin yani. Belê pir mihîm e bi rastî jî wîsane. Em ji xwe hinekî nava bajar bigerin paşê me herin devê behrê. Baş e serçava. Bê gola wanê çê nabe an jî bê behra wanê çê nabe bila nebêjin behra Kurdistanê tune ye. Heye çawa Were, bîne. pire Baş e meydanê. serçava. Spas dikim. Serserî. Yani keki kadir usa diyare mesela ve avat kuça hünere az beri tecrüs hineke geriyam vaniş hünere gelek hazdikin. Nasıl? Saata hoş be. Rewşa hüner elveri çiye yani hünermende Kürt elveri çi rewşa dane gelo. Valla hunermendê em bêjin aliyê müzikê ve gelek pêşketinek derketiye holî. Çend atölye hatiye vekirin. Ji wan atölyana müzikê çê dikin û wekî di jî dîwanxana dengbêja jî li vir heye. Dengbêjê me yên em bêjin Serhedê li vir jî hene ew jî kilama dibêjin û bernamê wan jî bajarekî Kurdî ye yaxudatî. Yani hîn ew modernîta ku wekî Türkbûnê li vir tam nerûniştî. Kek kadir nihan rewşa ciwanan çiye yani ciwan bi hünerê re alakadar dibin gelo mesela sinemayê mesela şanoyê mesela em bêjin stranan û her wekî qadên wêne û tiştên dinê ew ê hünerê ciwan di çi rewşê dane gelo li bajar. Keko li bajar tiştekî em pê kêfxweş bin heye. Ciwanê ku em bên zanîngeh xwendinê li Kurdî vegeriyan. Saat xweş. Li Kurdî vegeriyanê îca vê gavê hunerê xwe, xebatê xwe em bêjin ê ku helbest nivîsin gelekî wan Kurdî dinivîsînin. Saat xweş be. Lê bingeh û aliyê em bên sazî piçekê piskirêkê wan heye lê belê heyecanek û kelecanek zêde heye. Mesela em li baroya wanê hinek xebata dikin tu bawer kê sedî heftê ciwanin û ev ciwan jî tu lê dinerin nav wan da her wekî anarşîsta jî hene bes Kurdî dijîn. Yani Kurdiyek Kurdî îdî dimêjiyê ciwanan da wekî em bêjin tiştekî kevnare nîne. Wekî em bên modern û hunerî xebatê wan jî hene. Pir baş e. Niha keke kadir. Belê ez benim. Nüfusa wanê çi qase wek gelemperî yan Gelemperî nözî milyon û nîvê ye. bi tevî navçeyan ne? Belê navçev gunda milyon nîvê yani. Bajar bi xwe nêzik milyonî biye vê gavê. Gelekî baş e. Çend navçeyên wanê hene mamoste? Sêzdeh hebin. Sêzdeh navçeyên wanê hene ne wisa? Tu navê wan dizanî yani ew ê Navê wan bi hemiya zanin ji xwe. Elbakê, welê Payzavayê, Şaxê, Kawaşê, Mêksê, Erdîşê, Erdîşê, Seravê, erê Qerqeliyê, Bargiriyê, em dibêjin Muradiyê. Bêzgirî erê. Îca bi du nava Payzaga û Bêrgirî dibêjin Çaldiranê. Her wiha Bi vî away keko wanî xwe çi xwe dikin yani wekî ew em bêjin ziraeta wan heywan an mesela ev gola wanê bi xwe jî gelo nanek dide wanî yani wanî xwe çi xwe dikin. yani wanê mahsîvaniyê gelek zêde jî heye. Belê.
جخوا تایبەتی محسیکوان هەیە ئالگۆروی لویا بخۆ خودی دکن ئالیە کاواشێ و ملێ د خەلاتێ و ئالجەوازێ لوان دەراژی بماسیە خودی دکن لە گونداژی لەسەر بازرگانیە ئاژاڵە یان حیوانجی حیوانی هەیە نە حیوانجی ئاژاڵوانی هەیە بەلێ و ئەم بێژن پسکرێکا کورت پچێکی کێم بوو وان ساڵی داوی جار زێدە بوو ئەو مەسەلات چوندنا زۆزانە و قەدەخەکردنا زۆزانان داوی پرۆبلێمی دەرکردن قەدەخەکردنا زۆزانە وان ساڵی داوی کێم بوو دوسێ زۆزان ماینە بەس زۆزانێ دن بکارتینن لێ مخابن کۆچەرێن بۆتاتێن عالیە بۆتان تێن زۆزانێ سەرحەلێ تێن وان زۆزانە ئێوانێ بخواژی عەشرا بروکیە زۆزانی وان هەنێ ئێ هەرتۆشیە زۆزانی وان هەنێ و سەر زۆزانە gelekî vê dönemê pez xwedî dikin pez êdî tê xwedî kirin berê piçekî ew xistibûnê vê rewşê da gelek zêdin vê saet xweş ma mustetdil vê dewlemendiyê divînî yani wekî bi rastî jî wekî cenneteke li ser rûyê dunyayê yani tu li çiyayên hember binê re çiyayên bi berf behr û her wiha havînê jî wisa ne û zivistanê jî bi serê xwe dewlemendiyekî û xwezayekî bêhempa û xweşikiyeke kekî qedir mala te hezer car yava avatirun ser serê me bên ser çavê ser çavê me te em şad kirin tu tevlî bernameya me bûyî te şeref te bernameya me xêr bên ser çava gelek memnûn ser serê ser çavê min ra mala te ava be heval no gera me ya li wanê dê berdewam be Şevanê neja Kurdên me yê diasporayê başûr rojava an rojava yan jî rojhilatê welatê me eger hûn rojek bixwazin biçin betlaneyê bi taybetî Kurdê me yê diasporayê sedemekî wey pir mezin heye werin li bedewîtiya behra wanê binêrin werin li vê derê betlaneyê xwe an tehtîlê xwe li vê derê bikin bi hiştekî li ser rûyê cîhanê ye gola wanê werin Hevalno, niha dema mirovere bajarê wanê û dengên serhedî stranên dengbêjan godarîneke nabe. Ji ber wê yekê me got bila em biçin dîwana kêkê berwan ardil. Serserêm serçavê min rahatî. Serçavneyşî hûn xêr hatine bajarê me ser serê me û serçavê me hatine. Gelek şadim ku te me li dîwana xwe qebûl kir û te bi dengê xwe yî xweş ji me re çend stranan bêjî. Bila serçavê me. Serçavê te sergula kerem ke meydana te ye. Ser serê me serçavê. Delele le 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 delele le 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 delal ye bedelal ye İran'e jedilim ra خوش İran'e تراب الكرقلي داغ بقرا حياني كرمان شاني كردستاني مديوان عشيرايا كوني تشيتويا پردي خوالي ودانه مبالاد لي خداي قول زري اسمرا لهف جوياني از هلدی چاوه خواهدی گرینیم نا گرینیم یک کمینانی دلال یادلیم ننافدانه لی 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 وایه من ازیتی زورت بلاش و بلایه از هندی صبر دوران الحیات روی و دنیای به کلو کسر دلال یادلیم جدلیم درنایه Can berwane bira can. Delelele lelelele 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 delelele delal delele delal bejnat azrama kuli kan zozana travşa aşira be gula bedeviya گلی هوا نوسنگ کلش گورا من سبیا مینانی برفا برکویا زهر ممگا خلقی تینی دلال مینانی سوی آرتمته مرب بگرنج که مادلی خورا تماشا ردانا نقشه ارتا و تنفیا لی
لیلی مال مینات جامع من قافیه باوه تقرمی از عبدال خود فنانی فندیدونی دحالیم لیلی 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 وایه من دیتی زورت ملاج و بلایه از هندی صامر دوران الحیات روی و دنیای به کلو کسره تگران جدل مدرنایه به دلالیت بجنا خورا شفاعت دیگی فرزا بوهاره پر دلالی انا زانم بیجب تو گلی یان سوسنی یان بیبونی یان جعالی تو خود حبینی تو انا قاسه کی چوکا خدانی رخ چوکا وی افضالی من دم خاکر خال و خط گردن هنار و ریان به عشق راموسانا قیزاوی به واوه به یارس بر از راد بوم مخورتگی 14 سالی لی 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 وایه من دیتی زورت بلاج و ملایه از هندی سام دوران الحیات ریه و دنیای به کلو کسره تگرانه جدل مدرنایی حتی خوش به هاي فستاني تيبة لك آخفة لك يمان أتجي تيبة لك واخفة لك يمان فستاني تيبة لك آخفة لك يمان أتجي تيبة لك واخفة لك يمان هاویر داری بحنك آخفة لك يمان هاویر داری بحنك تاقفة لك يمان هاویر داری بحنك واخفة لك يمان هاویر داری بحنك تاقفة لك يمان راموسانا من يك آخفة لك يمان راموسانا من يك واخفة لك يمان فستاني تيسبيا آخفة لك يمان أتجي تيسبيا واخفة لك يمان هاویر داری برشيا آخفة لك يمان هاویر داری برشيا واخفة لك يمان راموسانا بجندية آخفة لك يمان راموسانا بجندية شاخفة لك يمان مالت خانه خوده به سپاس گلک ساقبی زور زور سپاس تشرف تا برنامه یامه گلک ساقبی سر چاوان سر سرانت نباجاریم برا گردن زری وی نازکا دم قمری قامت جموما فنری ویران ازم مالم خراب ای دل برا گردن لطیف وی نازکا قامت الیف قامت جریحانا خفیف ویران ازم مالم خراب ای دل برا گردن زوزاج وی نازکا مثلی زوزاج قامت جریحانا قراج ویران ازم مالم خراب ای دل برا قامت میسال وی نازکا دلی هجار تاج خوارن کرم بتال ویران ازم مالم خراب هوال اوگرین هجا میوانین عزیز و خوشویست تماشاوانین برنامه یا گراولات و هفته جیم هاتن داویا برنامه یا گراولات ام و هفته جیش برکاتن داویا برنامه ام لباجار وانه بون و لوارگها فقیه تیران به هلبسته که نمر یه فقیه تیران مگود ام خاطر جوه بخوازن حتی برنامه کدن لباجاره کی باجارین ولات ما بمینن دخیر و خوشیه ده خاطره وه